Abangibingelele ngokukhethekile isibaya sala sikhona kuqala sikhuleke endoneni egadile angazi ukuthi kubafowethu bonke bamaphepha abazoxoshela umsebenzi omhle kangaka wengoma ngibingelele itafula lami lonke ngokukhethekile ngibingelele nabasiphathele ukuxhakaxhaka ngaphakathi ngibingelele noNgobe lapha umphathi ohlelo ngibingelela amagoso nama-ambassadors nabaculi abangaphakathi sanibonani kukhona ke inkulumo lokhu ivela kuthiwa ingoma yenze lokhu ingoma yenza lokhu kodwa akuphunyelwa kahle obala kuchazwe mina nje kade ngibuka iphepha leli lama awards mathiwa nationally ngihappy ngalokho kodwa khona ezinye izinto engiyibonile ezinhle ngcineka Mageza Mbomvu lapha ebengifisa umuntu ayibone ukuthi ingoma isiyenza umsebenzi omkhulu kangakanani ukuncelisa abantu abaningi uyabona lapha kuma award khona indawana engiyibonile kuthiwa podcast kusho ukuthi mangaphosisi onhlaka bani laba basuke bevezile labo bafowethu benza umsebenzi omkhulu kabi wokupromote ingoma kodwa bebenga nakwendawo bekuyinto nje ka social media siyibukela ingoma ukuthi basebenze kanjani ukuyithola kuze bezoyifaka ku social media besingenandaba nakho konke lokho thina besibuka ubuhle nje bente siyibona ku social media kodwa namhlanje ngibona kune category ezoba phakamisa okusho ukuthi umsebenzi wabo sebezowenza double as from today ngoba sebebonile ukuthi emasenza lento kukhona abantu abasibonayo sefuna ngikhompethe nobani kuze nami ngizokwazi ukwenza umsebenzi wami ube muhle ngiphinde ngibone lapha kule ndawo ethi amatshitshi ngicabanga ukuthi azikho intombi engenza ukufuna ukuyohlolwa umcineka cela umshayeli ugwazela inhloko azikho intombi engenza ukufuna ukuyohlolwa manje ngoba nazo ifuna ukuyongena kuma awards kubalekile ke abakhithi ingoma labo bantu kodwa nje uyabona ukuthi ngokuba khona kwengoma kunabantu abaningi abancelisayo kunomama lapha beyigenke basuke nje boyinandisele indwendweni kuyo yonke indawo nawe uyibizele uma bakho kodwa namhlanje bathola ithuba ngaphinda futhi ngabona indawo emnandi lapha abafowethu laba akuthiwa ama-albino kuney'torane ezimbi esike sayishera nabo la ingomeni besixoxela nje ngokuhlukumezeka kwabo kodwa bathi ingoma iyona ekwazi ukubathatha yakwazi ukubasondela bayibona nabo ukuthi bayabantu bayaphila njengathi namhlanje mangibona kune-category nje ngizwa ngifikelwa umunyu ngoba kusho ukuthi kuleli ithembe bebenalo siyalidabulisha namhlanje ukuthi babone ukuthi nabo babaluleke kangakanani ezweni lokho ngithanda ukubonga bese ngiphinda ke ngeke ngibaqede maningi lama-category kade ngiwabuka nje anezinto eziningi khona la kuthiwa best inspiring okunye la kufike kwangihlaba umxhwele ukuthi ingoma kazwelonke ibimnandi ngonyaka wokuqala yamnandi ngonyaka wesibili sure kulonyaka izoba mnandi ngokudabuleke ka5 ngoba nobani manje uyahlehla uyocreate izinto ezinhle azodlisa ngazo lapha engomeni ilibone libaleke kakhulu lokho ngabona ukuthi cha ingoma iyathuthumela o driver bayo hayi onqondo abathi mabelele ebusuku becabanga ukuthi kaze ekseni ngizovuka ngiyoshelaphi bacabanga nje ngephupho lokuthuthukisa ingoma nomphakathi ngaphinde ngabona nalapha la kuyidancer inkabi lezi ke ezike zisinandisela nginesiqiniseko sokuthi kulonyaka nje kuzobe kukuhle kakhulu engomeni ngoba wonke umuntu uzonyusa amasokisi kukhona enye insizwa semtshezi esukuma nesitulo lapha ingene iqhutshwa ngewheelchair siyibona sihlaba kunesulumane lamabholwane ngalawo ubu ngisho abantu abatrenda nje sike sibabuke shuthi sesoba nabantu abaningi lapho kwazala kuningi sesizokubuka manje einkabini masiye engomeni asayile ukuyobuka inyawo phela kuningi ubukhazikhazi obuzokwenza ukuthi buhehe ukuthi siye engomeni nobe sekhaya fonela ukuthi liyabhubha la eThekwini akhuphuke eThekwini ngoba sengizohlala phansi
ngicela ukubonga kakhulu uhulumeni wethu ophethe njengamanje ukuthi usiphe leli ithuba ngoba ukuba bungathani ngamhlawumbe lengoma sinayo siphinde sibonge umasipala wethu iTheku ngoba ingoma ngazi lo nyaka kithi kodwa nje ngokubonga kule minyaka emibili ukuthi usivumele ukuthi ingoma ibe seThekwini la uphethe khona siyafisa ke sengathi nabanye abayongena ezinyathelweni mhlawumbe zongqongqoshe nabanye abebe khona kusekhona ingoma angathi bengangayivala bengaqhubeka ezinyathelweni zabo ukuthi lento ibalekile ihlanganisa abantu kangakanani sibonge ke nakusothola ngifuna ukumshiya ngiye ngimbone lapha efolweni lo maskandi ngoba ingoma yenza into engajwayelekile akekho umuntu wayicabanga ukuthi njengoba umaskandi udume ngokugconana kangaka ngelinye ilanga soke sibona umaskandi beyimbumba beyosina ingoma ngaphandle kokugconana lokho siyabonga sothola bese sibonga namagoso sonke bafowethu ukuyinikela kwenu thina nje sijabule baholi bethu siyamthanda futhi sifisa ngathi uNkulunkulu anganiphe eminye iminyaka noma u50 per person uze nizoqhubeka nenze ubuhle niqhubeke nje ningayithwali nibe rich kodwa ningayithwali ngiyabonga